phakathi ukuthi njengoba kwakhiwa iSipoli ucela ukuthi la eSipoli kwakhiwe isilulu ngoba uma esefika nengcuce bafika bekhathele kade besebenza nzima sengathi bangangena ngaphansi kwesilulu beqale bephumule kande befinyelele phakathi ezindlini kwase kuthi ke laphayana kade kuhlala khona imoto kwase kuthi abantu abakhona bathi sebehlala kahle manje ngoba akusekho izimoto ezibacindezelayo nabantu abasabachameli njengoba kade bechama bencika ngezimoto bathi babonga kakhulu bacela inhlonipho egcineni ke ngase ngiyathethiswa ukuthi ngingaphindi noma linye ilanga uma ngiza ekhaya lemphefumulo ngifake izicathulo inkosi ibusisa amazwi Kosasekhlen lokhulumayo uMakontwane osabatha khona lesikhumbuzweni uzosakube olwesithathu lona lodlule uthi umzukulu gogo besebenza la ekhaya lemphefumulo lapha eMotion masebenza sibaningi ngithe mangithi ngiyaqosha uDoti lapha eMotion ngoqosha uDoti bese qhamuka umkhulu athi hey ungasithinti lesibongo sesigubhu ungasithinti lesigubhu sesibongo ngadideka ke mina ukuthi ngabe bechaza ukuthini uthi bese ngiyagudluka ke lapho ngihambe ngosebenza futhi khona emoshweni kodwa ayeduze kwalomkhulu vele waqhamuka nemanzini mangithi ngiyaqosha uDoti uvele uqhuma ipayipi elikhulu alibona ipayipi engakushaya bese uyowela lekude liqhuma namanzi kuphuma abantu abaningi baqole yonke le ndawo le uthi bejabule uma ngabe sebesakazeke yonke le ndawo bajabule bese bagcwale baze babe khona la ngaphambi komnyango wemphefumulo uthi uma ngabe sebemile bathi mzukulu sizoba khona la sizophumela ngaphandle sizonilinda ngoba singcole kakhulu sogeza ngosuku elizofika ngalo ingakho ke sila ngiyambonga uShame ngendlela imndeni yami ayikhipha ngayo bengazi ukuthi angangithanda kangaka einkingeni esengingeke ngabhekana nazo ngiyabonga ngiyakhetha inkosi yaseBuhleni bamaNazaretha uNyasi Lesona ngiyengafika la 6 weeks ago futhi ngifika nomyeni wami igama nguNonkululeko wakaXaba ngingodusi yakamdlalosi ngaphupha sesibuyile la ngaphupha engathi ngibona ubaba wakwami ehamba inkomo ebrown ngombala mase ngiyambuza ngithi mina hayibo baba uyaphina lenkomo mase kuphendula yona inkomo ithi inkomo uyolungisa izinto zakubo ngami so ngabe ngiphaphama ngimtshela ubaba wathi fanele ngize ngizosho la ngasaba wabe yena esevuka nephupho engathi mina ngifikile la ekhaya ngazokhuluma lokho engikukhuluma namhlanje inkosi ibusise nekuzwini inkosi enkulu yasePhakameni lokhulumwayo ubonisiwe kaDuma eMthwalume kusho ukuthi ngithe ngifika la ekhaya ngamasonto amabili adlule emasabatha amabili adlule kwabe sekuba nesibonakaliso yebo bekuyisibonakaliso esake sangihlupha eminyakeni kodwa sibuye kakhulu sengiphuma la ekhaya ngoba ngikhulekela ukuthi umntwana athole isitifiketi ngoba kakhulu into ebeyingiletha la ekhaya inkinga nje zasekhaya naye engakwazi ukuthola isitifiketi sibese siyabuya ke lesibonakaliso ngabona ngathi ngisethempelini mangisethempelini kunomshumayeli esiguqa ngamadolo siza kuyena inkinga ibengigqoke inantsuka lapho ethempelini mangifika kulo mshumayeli engazathi bekhona into afika ikhulume kula makhosazana ngoba bekwa amakhosazana bengihamba nawo
ukuthi mangabe khona okungakwenzanga kahle khona kade yenza noma kuxoshe kodwa ngithe mangifika kuyena ubese yangiphusha okhomba ukuthi likhona iphuthe bengilenzile emva kwalokho wathi ngihambe ngiyohlala namakhosazane kade ko-anti amadala uthe ahambe yohlala lapha eduze kwaThabethe ngifika o-anti abadala ngibese ngiyahlala ngithi mase ngihleli ebese kwenzeka lento yayihlezi yenzeke sibona senidala ngingasinali ukuthi njalo bengiphupha ngihle namakhosazane bese ngiyathuka ngiyakhumbula ukuthi nginabantwana ngisayona inkosazane ngithema ngiphaphama ke kwase kuthiwa kufanele ngihambe ngiyogeza amakhosazane ngithi ngiphakame ngiwatshele ngoba ngiyazi ukuthi sibaningi bentethelelo esingazange siwageza amakhosazane esingazitshela ukuthi sineyinkinga nje kanti sineyinkinga yalamacala esawenzayo sibiziwe ke ngolosithathu umntwana wafike wenzelwa isitifiketi saphuma okusekuneminyaka singenzekanga ngizobonga uNkulunkulu kaShembe ukuthi ngicela lokho engivezela siloko sikulungisa esingakwenzanga kahle ngiphinde ngibonge ithuba ngisaphila ukuthi ungiphi ithuba lokuthi ngikwazi ukulungisa izinto amen nginkosazane akaSangweni so ngelinye ilanga ngaxoxela omunye esisebenza naye e-airport engicela ngekhaya lephefumulo so nami ngibe nothando ngisho ukuthi hayi ngoba ni-off vele ngesabatha ngizovuka nami ngiyezi bese kuba khona nje ukuvilapha ngiyezi bese kufika umama ebusuku anokhe emnyango mangivula avela ngishaye ngempama enkulu so mangivuka ngemsebenzini ngifike ngixoxa ukwenzeke kuthiwa ayiwenza iphutha ngoba uthokozo ekhaya ufuna kumele uyi so bese ngiyeza ngelilanga ngifike senze uvuka nathi bese siyasebenza ke bese kufika isikhathi sokunikela sonikela ngifike embengeni ngifike nginikelela izingane ezaphuphuma bese kulenenye bese nginikelela ukuthi abantu bakithi basipha amandla ukuthi sibalungisele bese kwakulwesihlanu udlula isabatha bese ukuthi ngesonto ekseni ngathi ngilele siphezulu nje sibaningi ngathi sisendaweni phezulu sonqubele endaweni eyidame namanzi acwebile amandla so ngithi namanquma ngena phakathi mase ngiphuma sengihamba nomunye ubaba njengamazi so mayikhuluma nami ethi mina mntanami ngubaba wasemoyeni so siphumele emzini omkhulu omuhle wakhe onezileningi so mangibuza ngalomuzi lo athi ayikhuleka mntanami wethu lo muzi lo siyokupha amandla ukuthi usakhele wona aza asho ngisho nenana bazonginekoda ngakhohlwa sengivukile bese kuthi mase sihamba ke nalo baba sivele siqhamuka izingane eziningi endlela emangalisayo bese ngoba nganikelela nomfana wami washona ngo-2011 engakaze azangivakashele nginikelele naye ukuthi ngiyacela uNkulunkulu kaShembe azamkhumbulo ngoba akazange ngivakashele selokhu ashona bese ngimangibonga phakathi lezi ngane eziningi ezisixuke ngesibona bese yaqhamuka bese ngiyajabula ngiyambiza umfana wami ngise ngimbize ngegama ngimthathe ngimhake bese ethi lo baba lo ngihamba naye athi sizazohamba mntanami senkosini siyobuza ukuthi ilungisa kanjani indaba yalezi izingane lezi siyabonga ngosibusiseni ezweni ngiyakhetha uNyazi lwezulu igama lami nguNeliswa wakaMadlala eHigh Flats eSunface kwaNdlelandi Sempela futhi masuthe namabili adlule ngibe nesibonakaliso ngizibona ngila ekhaya lemphefumulo bekade simile ungathi simela kufake khona imoto silindele ukuzonikela uma sisamile kanjalo sesizoguqa kube sekuqhamuka ubaba obefaka umNazaretha omude kodwa lo mNazaretha wakhe ubudizayinwe unezikhala la ngezansi la kubekwe khona umphetho omnyama abashumayeli kusho ukuthi abese mendlula lo baba athi qindi ame kube sengathi khona into ayidonsayo la kuthina engathi khona umoya angawuzwa kahle bese phenduke abheke ngala ngakuthina akhombe mina akhombe nomunye ubaba
lo baba lo ambize ngesibongo sakhe sengisilibele athi wena nawe ngilandeleni bese siyesongena endlini masingena kule ndlu afika thatha inkomishi athele amafutha athi miphuza la athele nalo baba lo athi miphuza la uma ngisaphuza lamafutha athi uyakhumbula lo mfana ekudlisa base ngithi mina angikhumbuli wathi hayi lelo dliso sesiqedile ke manje wathi uzobanikelela la abantu bakini ekhaya lemphefumulo ungakashayi umhla ka25 Juni ungakangeni umhlangano wamadokodo inkosi ibusiseni kuswini lokhulumayo umama ahlebo mama asibuza nje lokhulumayo umama ukwanyala waseshokwe mina ngithunywe umyeni wami engishade naye uyena ngithi mina ngizala kodwa izinto zibona uyena uthi ubabwengane zami umuntu obephuza utshwala shuthi mina ngiyinazaretha kodwa yena uyinazaretha lele lingakayigqoki ingubo emhlophe ngoba uyagcina isabatha shuthi uthi ebusuku kufike ubaba uNyazi ngokuza kwami la ekhaya emphefumulo uthi wabuza ukuthi yena hawu ngikubonile lapha emzini wami osekhaya emphefumulo uthi wathi yebo uthi wasethi namhlanje sizofaka lento la emphinjeni wakho ukuthi uthola ngeke busehla uthi wamfaka inkinobho la ubaba uvele athi mamhlongo namanje ngisaba ngisho ukuphuza idrink ngoba lento engifakwe la namanje ngisayifila ngikhuluma ngomuntu ongakayigqoki ingubo emhlophe uthi ubabwengane zami kufika uNyazi lihamba nobaba wakhe uthi ubaba wakhe wephiwa inkosi uthi yazi lezi ngane kulokhu bamithisa uthi hey amadoda ayangishaya ngithethisa obaba balele mantombazane kwazalisa uthi wena uzalisa la emhlabeni imndeni yabo ilwa nami ngale manje uvela athi inkosikazi wami ngilazile icala ukuthi ngizolenza kanjani ngoba yena unabantwana ababili abazile ngaphandle kushuthi imndeni yalabantwana iyona iyababa wakhe straight iyothethisa ubaba wakhe ubaba wakhe ubuzotshela yena uthi wena siyafika sizokusindisa oguleni okuphathayo kokuwa kodwa sifika udakiwe njalo nje mangithumela indlozi yami ngifika kuwe uphuzile ngicela uye kutshwala kusho ubaba uNyazi nezulu uthi ubaba wakhe uthi okunye futhi wena ngicela uhloniphe uLwesihlanu ingane yami le unkosikazi uyakutshala ukuthi kuyazila uLwesihlanu wena ufuna ukuzila uyasincolisa uncolisa izithebe zabanumzane wena ngoba awuzili uLwesihlanu kuze kube namhlanje akaze azayenza into erongo uLwesihlanu ngoba kufika ubaba wakhe omzalayo so inkosi busisene kuswela sesobusela uthini